Karibu sana kwenye jengo mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Firstborn TV Show. Era za Firstborn TV Show ngisanzwe uyu munsi nuko tubibona wishimiye kubana natwe ni byiza kandi ni by'agaciro. Uyu munsi rero mu kuganira kose turaza gukora bino bintu. Turaza kurebera hamwe impamvu ese umugabane wa Antarctica ari wo mugabane udatuwe utafite igihugu na kimwe. Okay, hanyuma ibindi bihugu cyangwa se indi migabane yose ndaza kugera nkubwira umugabane ndetse nkubwira n'ibihugu biwugize, nkubwira n'ibihugu bitanu biri famous muri uwo mugabane. Nilikuwa nasema hivi, nina kazi ambayo nataka nizungumzie hapa kwenye meza yetu ya matangazo mpenzi msikilizaji, ambayo itakuwa inakwenda sambamba kabisa na maarifa ya jamii, geografia ile. Nitazungumzia mabara ya ulimwengu na kumlavi. Pia nitakuwa naangazia zile nchi 5 kwenye kila bara ambazo zimejulikana sana. Alafu pia nitakwambia kwa nini bara la Antarctica ni bara ambalo halimilikiwi na nchi yoyote ile. Halina nchi ambayo unaweza kusema kwamba bara hili lina, tukisema Afrika ina nchi 54, afu hilo ni bara la Afrika. Bara la Antarctica hili halina nchi hata moja. Au sio? I was saying, my friends, that I'm going to be talking about all continents on the world, on this world. And then I'll be telling you most famous 5 countries which are famous in each continent. Now, before wasting our time, let us go together step by step to analyze this. Sivyo se, reka tujane kugira ngo tubashe kurebera hamwe uko bimeze. Moja kwa moja kupitia channel yetu maridadi Firstborn TV Show, na mimi utapenda kipindi hiki. Yego, reka turebera hamwe umugabane wa Afrika. Umugabane wa Afrika ni umugabane ugizwe n'ibihugu 54. Yani bara la Afrika ni bara ambalo kwa ujumla limejengwa na nchi 54. I'm telling you that this country Africa is made up on 54 countries. Ibihugu rero bitanu byamamaye cyane muri uyu mugabane, tubonamo hapa nasema nchi 5 ambazo zimejulikana sana kwenye bara la Afrika. Tutangazia, I'm going to tell you 5 countries which are famous in this continent of Africa. Igihugu cya mbere ni Egypt. Egypt ni igihugu cyamamaye cyane muri Afrika. Nchi ya kwanza ni Misri, nchi ya Egypt ile Waarabu kule juu. Hii ni nchi ambayo inajulikana sana hapa Afrika, hata ulimwenguni kote. Now, the first country is Egypt. This country is most famous in this continent, Africa. Na nchi ya pili ni South Africa. Nuwango igihugu cya gatatu, cya kabiri na Afrika y'Epfo. Nigeria ni nchi ya 3 ambayo ni famous sana, ambayo ni inajulikana sana hapa katika bara la Afrika. Afu Nigeria ni igihugu cya kangahe? Hanyuma Nigeria ni igihugu cya ndaza kujyana bivanga ariko namwe nibivanga mu byumve nyine, ndimo ndakoresha indimi 3: Igiswahili, Ikinyarwanda n'Icyongereza. Nigeria ni igihugu nyine cyamamaye cyane ku mugabane wa Afrika. Nigeria is the most famous country in this continent of Africa. Alafu Nigeria hii ni nchi maarufu sana katika hili bara la Afrika, ili kila mtu ajue. Pia nina Kenya. We have again Kenya. Dufite nanone Kenya, cyo ni igihugu cya 4. Igihugu cya gatanu ni igihugu cya Morocco, mu bihugu bifite izina hano ku mugabane wa Afrika.
The last country, which is Morocco, it is also a famous country on this continent of Africa. Good. Now, continent number 2, or bara la pili, umugabane wa kabiri, ndagira ngo mvuge kuri Asia. Asia ni umugabane ufite ibihugu 48. Asia is a continent which contains 48 countries. Alafu bara la Asia ile ni bara ambalo limejengwa na nchi 48 hivi. Miongoni mwa nchi hizo tuna China, Japan, India, Southern Korea. Hapa naongea Kiswahili. Tuna China, Japan, India, Korea Kusini, tuna pia Thailand. Okay? Tunaelewana? The famous countries, the 5 famous countries on this continent of Asia, we have China, Japan, India, Southern Korea and Thailand. Nango ibyo nibyo bihugu bitanu bizwi cyane kuri umugabane wa Asia. Harimo Ubushinwa, Ubuyapani, Ubuhinde, Korea ya Majyepfo, tukagirana n'igihugu cya Thailand. Mugabane wa gatatu, wenda tukivugaho yose ko ari 6. Mugabane wa gatatu dufite Amerika y'Amajyaruguru. Bara la tatu hapa tuna Amerika ya Kaskazini, Northern America. It is the third continent, which contains 23 countries. Umugabane wa Amerika y'Amajyaruguru ugizwe n'ibihugu 23 countries. Nchi hizi ni USA, United States of America, Canada, Mexico, Cuba, and Costa Rica. These countries are USA, United States of America, Canada, Mexico, Cuba, and Costa Rica. The most famous countries in Northern America. Ibihugu rero tubonamo America, Canada, Mexico, Cuba na Costa Rica. Amerika y'Amajyepfo none Southern America, Amerika ya Kusini, tubonamo ibihugu 12. Ndakubwira ibihugu 5 byamamaye muri Amerika y'Amajyepfo. Tubonamo Brazil, Argentina, Peru, Colombia na Chile. Tuna Brazil katika Amerika ya Kusini. Sasa tuna nchi 12. Nchi hizi, miongoni mwa nchi 12, tuna nchi 5 ambazo zimejulikana sana: Brazil, Argentina, Peru, Colombia na Chile. Chile ile ni nchi ya 5 ambayo imejulikana sana katika ili bara la Amerika ya Kusini. Alafu pia tuna bara la Oceania. Oceania igizwe n'ibihugu 16. It is made up of 16 countries. Imejengwa na nchi 16: Australia, New Zealand, Fiji, Papua New Guinea, French na Polynesia. Ibi ni ibihugu 5 byamenyekanye cyane kuri uyu mugabane wa Oceania. Okay. Hanyuma umugabane wa nyuma ni Antarctica. Antarctica ni umugabane udatuwe n'igihugu na kimwe, n'iki na kimwe. Uretse kuko umubare w'ibihugu ni 0. Keretse ugiye kuvuga nk'ibihugu byaragize bite, byaba byarawugize, byarigeze kuhagira agace kabyo. Kunirazi mbarire uyu mugabane wa Antarctica, ili bara Antarctica ili halina hata inchi moja
ambayo unaweza kusema nchi hii inapatikana kwenye ile bara. Yani ukisema ina nchi ngapi, yani ni sufuri. I'm telling you that this Antarctica continent, it has 0 country, because no country which you can say that it is located there. No. You know why? What you can say, maybe here there are some country which used to be the territory. It was used to be the territory of some countries like UK, United Kingdom, Argentina, Chile, Australia, New Zealand, France, and Norway. These countries these countries ruled this continent in different periods of what? Of territories or of their ruling. Okay? Yani ili bara ambalo nalizungumzia, nasema ili bara la Antarctica halina nchi hata moja ambayo inaweza kusema kwamba niko naishi hapa, kwa sisi tunapatikana kwenye bara hili. Hapana. Isipokuwa kuna nchi ambazo zimewahi kufanya nini? Kufanyaje? Zimewahi kulichukulia kama eneo lake, kama yani himaya yake, tuseme hivyo. Nchi hizi ni kama UK, yani Uingereza, Argentina, Argentina, Chile, Australia, New Zealand, France and Norway. Uyu mugabane wa Antarctica ugizwe n'ibihugu 0. Ko nta gihugu na kimwe avuga ngo kibazo kuri umugabane. Ahubwo hari ibihugu byigeze gufata uyu mugabane bikajya biwusimburanwa biwugira nka hari agace kawo nyine. Twavuga mu Bwongereza, Argentine, Chile, Australia, New Zealand, France, Norway and Norway. Ni ibihugu 1 2 3 4 5 6 7. Ni nchi 7 ambazo zimewahi kuchukulia bara la Antarctica kama eneo lao, kama himaya yao, au sio? Hapo unanielewa. There are 5 there are 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 countries which used to take this continent as their territory. Yes. United Kingdom, Argentina, Chile, Australia, New Zealand, France and Norway. Are we together? Tunaelewana? Tuko pamoja? Muranyumva neza, murabyumvise? Utabyumvise agenda asubiza inyuma yongera asobanukirwa. Ndagushimiye, nitwa Mr. Tu muri aka kazi. I thank you. Call me Mr. Tu in this job. Asante sana, shukrani pia, niite Mr. Tu katika kazi.